Osvitom ovog bajramskog jutra radosni smo što imadosmo priliku da još jedan mubarek mjesec Ramazan u ibadetu i pokornosti dragom Bogu Đalašanuhu provodimo. On nas je podučavao da budemo bolji ljudi u životu na ovome svijetu, te jači i čvršći vjernici u svome dinu, rekao je u bajramskoj hudbi glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Banovići, Sead Efendija Mrahorović. Mjesec Ramazan je u nama razvijao spoznaju vlastite odgovornosti za sebe i svoje stanje, jer uzvišeni Allah Đalešanuhu u Kur'anu Kerimu kaže: i ni jedan griješnik neće grijehove drugog nositi. Ako grijehovima pretovareni pozove da mu se ponesu, nikomu ih neće ponijeti, pa ni rođak. A ti ćeš opomenuti samo one koji se gospodara svoga boje, iako ih niko ne vidi i koji namaz obavljaju. Onaj ko se očisti, očistio se za svoje dobro, a Allahu se sve vraća. Mjesec Ramazana nam je otvorio oči da vidimo, izveo nas na svjetlo, trasirao nam dunjalučki put ladovinom i učinio da budemo živi. Jer nije živ samo onaj ko fizički diše, živ je onaj kod koga se osjeća vjernički puls, kazao je Efendija Mrahorović. Zbog toga naš pejgamber poziva ovako: iskoristi 5 stvari dok te nije spriječilo drugih 5. Život prije smrti, zdravlje prije bolesti, slobodno vrijeme prije zauzetosti, mladost prije starosti i bogatstvo prije neimaštine. Bajram namaz u Banovićima je klanjan u 14 džemata, a centralna bajramska svečanost po prvi put je upriličena u novoizgrađenom islamskom centru. Drugog dana Bajrama na dan šehida u organizaciji Medžlisa Islamske zajednice Banovići planiran je bajramski prijem, obilazak šehidskih mezarja i učenje tevhida za sve šehide.